салом алейкум дӯсто ва бинандагони қадар мухлисони ходими халқ ва тамоми озодихоҳон. умедворам ин навора мебинед шумо. ана баъд аз дидан тез мегӯем ки падилид кунем, то ки дигар инсонҳоам бибинанд ва дигар инсонҳоам мегӯем ки шарик шаванд. ва шумо гуфтаниҳо дошта бошед, агар ҳатман кӯшиш мекунед ки чӣ кор кунед, гуфтаниҳои худтона бигӯед. ин бега худо хоҳа соат 20 ба вақти Москва як баҳс гум ина ё ки намедонам суҳбат гум як ҳамхел суҳбат ва ҳамчун баҳс монанди бисёр бигем олиҷаноб меравад дар канали адвокат муаззамахон Қодирова. дар канали ӯ ана ҳамин суҳбат мешава. фикр кунам объявлениш буд. ин баҳс барои ман хеле ҷолиб тофт. чаро шикори яъне ҳуқуқшиносон, адвокатҳо шида истодааст. бибиненда дӯстои азиз, вақти як адвоката мебурдан, як адвокати дигар қарсак мезад ё хирсанд мешид ки то ки дигар ӯ ҳуқуқшинос несту, ман танҳо ҳастаму ва муҳоҷиро бештар пеши ман меоянд, бештар ман популизм мешавам, популярни мешавам. хеле намедонам, шоядам хеле фикрро доштам. якташа бурдан, каромата бурдан, худо раҳмат куна. мисол гирем дар оҷа Каромат Шарипов мурд, баъд аз ӯ Иззата бурдан, баъд аз Иззата бурдан баъд гӯем ки Чопик ҳатто ки як заявлениям карда буд ки Иззат мошенник буд, барои ҳам депортатсияш кардан бурдан. яъне Россия хуб аст, беҳтар аст Россия, фақат Россия мошенникора роҳӣ мекуна. ҳамин хел як бигем ки ҳам хел гапи Чопикам биромадагӣ буд. ва дар ин бора мо ҳам видеоам карда будем. агар шумо дида бошед, агар надида бошем, баргашта ҳатман тамошо кунед. дар бораи Чопик сухан кардагӣ ҳастем ки мисол набояд ихел кунӣ. ва имрӯз Чопика хича гӯем ки депортатсия кардан, аннилировать кардан. ҳамон тақдири Каромат Шарипов, ҳамон тақдири Иззат, ҳамон имрӯз тақдири Чопик шид. ва айнан дар ана ҳамин бора баъзан ҳуқуқшиносоро даъват кардем ки мисол то ки дароянд дар оҷа суҳбат кунанд. намедонам, толи худошона калон гирифтан, толи намедонам тарсидан. як проблемаи хусусии худшон аст. метарсан ё калон мегиранд. аммо дохил шида суҳбат кардан, баъзе инсонҳо ба кала гирифт ки дар ин бора бояд гап занем. бояд дар ин бора ман ки ширкат карданӣ будам, намедонам оё метавонам оё наметавонам, барое ки дар раҳ ҳастам. ба ҳамон ҳолатам боша ба шумо гуфтам хабар расонам. дӯстои азиз, ай ҳозир дуромада дар ӯ канал подписатсия кунед ки то ки соати 8 сар шид баротун уведомление биёя. дар ҳамин фейсбук манам падилид кардагӣ ҳастам, ҳамон рекламаша, яъне ки аввалаш аст, навиштагӣ аст шикори ҳомиёни ҳуқуқ аст, хато накунам ҳамин хел, яъне охота за правозащитника. яъне чӣ шидааст ки имрӯз ҳуқуқшиносҳоро ахота кардестанд? чӣ шидааст ки имрӯз муҳоҷироро мисли ки ҳамин як инсона падараш модараш агар айданиё бирава ятим мемонад. имрӯз ҳуқуқи инҳоро ҳамино дифоъ мекарданд. имрӯз муҳоҷиро ятим монда истоданд. шумо ҳатман бидроен дар оҷа имрӯз ин баҳса шумо поддерживать кунед, суҳбат кунед, то ки ин баҳс на барои Чопик аст, на барои Иззат ҳамон аст, на барои гӯем ки Каромат Шарипову ё Дагир Хасасову ҳуқуқшиносе ки шумо медонед зиндон шидагӣ аст дар Россия. чаро имрӯз ин системаи СССР, бивши территорияи СССР, чаро имрӯз ҳуқуқшиносоро фақат он инсонҳое ки дахолат ба сиёсати ӯ надорад, он инсонҳое ки ҳуқуқҳои шуморо аз ҳамлаи ӯ дифоъ мекунанд, яъне бигем ки ҳукуматдорҳои ҳамин диктаторҳое ки ҳастанд, ино ҳамла мекунанд сари шумо,
налог бор мекуна, патент бор мекуна ва гайра кор шуморо ғуломтар мекуна ва якчанд инсоне мехеза шуморо барои нами ғулом шидан рафтантон ҳуқуқи шумода отстаивад, яъне меистад ва ӯ инсонҳо гӯем депорт мешаванд, ӯ инсонҳо рабуда мешаванд, ӯ инсонҳо зиндон мешаванд ва дигар ҳамун хел инсонҳо хомӯш меистанд. خاموش مثل همونه که قصه سه گو، یک گو زرد، یک گو سرخ، یک گو سیاه، نه که هر سهش گوه همون قصه شده ایستاده است. اینو همه ادوکاتن، چی که یک تاش ازبکستانی باشه، چی که یک تاش تاجیکستانی باشه، چی که دیگرش داغستانی باشه، چی دیگرش که نمیدونم از قزاقستان باشه، همه اینو ادوکات هستن. من از همینجا باور که با تمام یوریست ادوکات و حقوقشناسان گفتنی هستم که چی از قزاقستان هستی، چی از ازبکستان هستی، چی از تاجیکستان هستی، امروز شکار سر حقوقشناسا رفته ایستاده است. امروز شکار سر شما رفته ایستاده است حقوقشناسا، نه اینکه سر خلق عادی. برای ما از شما طلب میکنیم که خواهش که امروز داخل شده ساعت 8 با وقت مسکو، ایرا ما با ازبکیش هم میگم، ساعت 8 با وقت مسکو داخل شده در کانال ادوکات معظمه قادر و کدامی در فیسبوک ما داخل شوه، یعنی که در اینجا ما سیلکش هم میمونم در پایان همین چیز سیلکای همون رو ذکر ریپیت میکنم، در اون کانال داخل شده. امروز این بحث باید بگیم که پایانش بیاویم، یعنی این مسئله را باید ما و شما چیکار کنیم؟ پایانش بیاویم. و از آن جمله این وظیفه تمام ادوکات، یوریست، حقوقشناسا هست که امروز باید دفاع کنند. چرا انسان هایی که از حقوق مهاجر دفاع میکرد، چرا انسان هایی که مهاجرا را دستگیری میکرد، امروز اونا ربوده میشوند، امروز اونا زندان میشوند با گوناگون جرم، نمیدونم با ماشینیکی و با افیریستی و با دیگر چیز، با دیگر قلابی و غیره چیزها. چرا اینا زندان میشوند؟ چرا اینا ربوده میشوند؟ چرا اینا کار کردن نمیتونن در روسیه؟ تمام یوریست ها من خواهش میکنم بدروین که این روز فردا سر شما میآید. اول این روز سر کرامت شریف اومد، بعضیات قرصک زدین، بعضیات نه، همه قرصک زدین و گفتن که یک انسان کم شد، نان ما زیاد شد. بعد از او آمد در سر دگیر خصاصف، بازم قرصک زدن، گفتن یک انسان کم شد، نان ما بازم زیادتر شد. بعد از این آمد سر عزت همون اومد این چیز، باز هم قرصک زد، بعضی نه و همه ادوکاتو قرصک زدن، نان ما زیاد شد، هرچی عزت همون نان ما را نیمته میکرد. از آن جمله خیلی همی چوپی کرد، از همین خوشحال بود که عزت همون ربوده شد و کلینتی زیاد شد، نانی زیادتر شد. امروز چوپی که خیلی بردن، دیگر ادوکاتو خرسند هستن. امروز دیگر ادوکاتو خرسندی میکنن که عزت نیست، کرامت نیست، دگیر خصاصف نیست، چوپی کمینه رفت، نانی ما زیاد شد. اینا بایی خوشحالی دارن، نه که نمیدونن که این چیزی هست که گاوی سفید کی رفت، از قفاش گاوی سیاه رفت و گاوی سرخ هم نوبتش میآید. برای همه هموطنان، همه دیگر یوریستو، دیگر انسان ها را من خواهش میکنم این هوا را دستروچنا پدیلیت کنین، دستروچنا که از ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان دیگر یوریست، ادوکات، حقوقشناسا داخل شوند، سر این مسئله فکرشون بگن، داخل شوند، سر این مسئله فکرشون بگن. و از تمامی هموطنان خواهش میکنم اگر 300 اپوزیسیا امروز اگر نوار کنه، یعنی که او بحثای کوچگی را یک طرف مونن، امروز بحثی سریوز نه هست، امروز بحثی سریوز نه هست. امروز کوشش کنین بحثی سریوز نه دستگیری کنین، پادرجوت کنین، فکر نظراتون بدروین بگین. برای ما از همه شما من خواهش میکنم هموطنان عزیز، این بگه ساعت 8 با وقت مسکو، ساعت 8 با وقت مسکو در کانال معظمه قادرова ادوکات قادرова نوشته است، قادرова
ҳозир ё адвокат муаззама аз хато накунам дохил шавен дастрочна подписатсия кунен ждат кунен бегаҳ мешава кадомет ки зарраи аз ҳуқуқи худтон мехоҳем бохабар шавен шумо кӯшиш кунен ки ӯ канала дастгирӣ кунен дохил шавен ин баҳса гӯш кунен ман ина рости навиштанӣ будам аммо ки раҳ дар рафта истодам дига вақтмам кӯтоҳ ҳаст барои ҳамон ман гуфтам ба тариқи наворӣ бугум и зудтар ба гӯши мардум мераса зудтар мардум метавонанд ира дастгирӣ кунанд ва бигем падилит кунанд дӯстои азиз агар ман бега тонистам дар уҷа бозам ширкат мекунам фикр назарам ҳаминчуноне ки инҷа гуфтам ин фикр назарома боз дару канала мегум агар ки ман ширкат карда натонистам дар уҷа ҳатман шумо дӯстои азиз падилит дастгирӣ кардана фаромӯш накунед чиш силкаш ҳозир рекламаш гашта истодааст дар фейсбуки ман падилит кардагӣ ҳастам ина бо як бор дига бо падилит мекунам амура дар ташти хидмам комент кардагӣ ҳастам ин баҳси муҳим аст ҳамватанои азиз ин баҳсе аст ки он инсоное ки ҳуқуқҳои шуморо дифоъ мекарданд ва ҳуқуқҳои онҳо имрӯз таҷовуз шуда истодааст аз дасти ҳукумат боқи худованд нигаҳбонтон падилит бигем падешкара и бега фаромӯш накунен гарчанд агар ман натонмам шумо аз тани ман бидроен поддерживать кунен канала бигем фикротона бигем суханотона бигем ҳар гуфтанӣ дорен бигем ки дар ӯ канал стрим қатъӣ мешава мисли ҳамин силкаш монда мешава боқи саломат сарбаланд хонаобод бошен ҳар яктайтон ки хитона ҳурмат мекунед моро ҳурмат мекунед ташаккур аммо ин хонумам ҳурмат кунен ва хонум баҳсои юридикӣ мебарад дар каналаш юридически баҳсои ҳуқуқӣ баҳсои оилавӣ аз нигоҳи ҳуқуқӣ мебарад ин канала поддерживать кунен ҳамватанои азиз боқӣ худо нигаҳбонтон то бигем ки навори наве ки ждат кунен навори нав шинидан кай бувад монанди дидан таърих ва дигар наворҳо пайдарпай мебирояд подписатсия дар ин каналам лайк гуфтум ку 20 000 подписчик шава ман уже берун биромадана сар мекунам аз Варшава берун шаҳрора баротон намоиш метавам он як ҳуқуқшинос аст дохил мешай бега дар канали адвокат муаззама қодирова адвокат муаззама дохил мешай дар уҷаи бегаҳ мефаҳмӣ ки ӯ кияй иззат амон кияй каромат шарипов кияй дар бораи ҳамаш пурра маълумот мехоҳен ки гирен шумо пас дохил шавен дар ҳозир дуроен дар ҳамн канала пайдо кунен подписатсия кунен то ки бегаҳ соати 8 ба вақти Москва эфир сар шид ба шумо уведомление биёяд худо нигаҳбонтон ташаккур ҳамватанои азиз барои дастгиритон